Srpska napredna stranka nije ispunila ni jedno predizborno obećanje za godinu dana od preuzimanja vlasti, ocenio danas lider Dveri Boško Obradović. Prema njegovim rečima, mladi su nastavili da napuštaju grad jer nema investicija ni novih radnih mesta, a do posla se dolazi isključivo putem članske karte Srpske napredne stranke. Ogromne nade Čačana uložene su u smenu vlasti Nove Srbije i braće Ilića i možemo danas da čujemo i ogromno razočarenje onim što smo dobili sa ovom takozvanom novom vlašću. Nema novih radnih mesta, nema novih investicija, nema nikakvih novih ideja i to je ono što karakteriše godinu dana gradonačelnika Miluna Todorovića. Mislim da ovih dana zapravo u gradu Čačku imamo jedan drugi utisak koji je preovlađujući, a to je utisak da vi u Čačku i to malo što ima novih zaposlenja ne možete da se zaposlite ako niste član Srpske napredne stranke. Naravno da je to najdrastičnije vidljivo u kompaniji Sloboda, ali i u nizu mesta u gradskoj upravi. On je optužio SNS da nastavlja sa postavljanjem partijskih i nestručnih direktora, ocenjujući da je to dokaz da ova stranka nema stručnih kadrova. To je klasičan nastavak partijskih imenovanja direktora, obesmišljavanja rada direktora javnih ustanova i preduzeća. Ako postavite direktore kojima je prvo radno mesto direktorsko radno mesto, onda to govori o tome da Srpska napredna stranka nema kadrove ili govori o nečemu drugome da mora da postavi partijski podobne i one koji su, ne znam, lepljenjem plakata ili nekim drugim partijskim aktivnostima zaslužili direktorsko mesto. To ljudi nema nikakvog smisla i to samo govori da je Srpska napredna stranka nastavak jednog pogubnog režima koji vlada ovim gradom više od 20 godina. Lider Dveri je postavio i pitanje zašto se ne raspisuje konkurse za medije, izražavajući sumnju da je to deo pritiska na, kako je rekao, slobodno novinarstvo u Čačku. Vi ste vidjeli da su odbornici Dveri juče tražili dopunsku tačku dnevnog reda, da nam neko da informaciju zašto nema konkursa za finansiranje lokalnih medija kada su sredstva budžetom opredeljena, a već smo na polovini godine, sve druge lokalne samouprave u Srbiji su obavile konkurse i finansiranje lokalnih medija. Šta se čeka u Čačku? Da li je to razlog da se lokalni mediji ucenjuju, da će dobiti novac samo oni koji će izveštavati onako kako želi vladajuća stranka u Čačku? Obradović je na kraju pozdravio što je došlo do podela u odborničkoj grupi Srpske napredne stranke, iznoseći stav da je najbolje da se ide na nove vanredne lokalne izbore.